News Live Channel na khwai puno putaran buksa boroina na pungja sigoina nutigi phongba pause dagi maroiba pau khara khanjari lupa karo lichinga macha to humbugi ring road tambangam da film da leramle sel thadar kadaba ADP ga khwek pinaba sel thadar pa leitri department AR da chathagi be ambush chena ban haba mari police na phagat pangam khre pung kumari gi manung da thadok trabadi khongning changsingani TNL Uyum pokta command force na miwe ni phakre irang hourakpa Churachandpur da Yamlaba Khutsu Khutlai Phagatkhre State Cabinet na State Climate Center lingbagi ayaba pikre NBR na makhanda satuna hato pikraba naga taruki imung manungi miwe singa unakre pension PB na ba education S ki employees na khongjen changsingkre demand phangdriba phabo isak chathagi gidawri MSSA Semitlon gi awon pork na ba medicinal plant sector ro khatminasi Hakiba kuki sing thado haina kotu ne reli satkhre yum mai thado pikraba lema kongching mangi imung singda transporters and drivers council na mateng pangkhre awaba taba miyangi mateng pang bhai basi TDC ki achetpa phiremni ranjit World Population Day pangthokre 2026 pawada Manipur da missing lakh kunthraum doiga dasmiktar yorba yai BJP lengan ingtakpa porkpa pamte CPI Hojik Pau Sandona Mukpijari. Lupa karo lising chatu humbu sang na senggodoriba Imphal Ring Road Project ki funder oigadoriba Asian Development Bank ADB ga lenga ka khuyek amata pinaramdre. Sagadoriba Ring Road ki chada manga hen loisilabasu ADB gi senthang kaithaktana leiri haina Public Works Department PWD gi Project Director EAP CI Uttamna phongdorakli. Directorate of Information and Public Relations na sinduna ni tepa chutikta leiba Directorate asigi auditorium da ngasi pangthokhiba ahum chuba mid deep press ki thoromda wafam asi pawmising na hangnubada phongdorkhibani Manipur gi PWD department ngasi phawa pakhalriba thabak thorom singi manung chana ring road ki matang na pawmising na hai Imphal Ring Road project asi ADB gi chenthang makhada Manipur gi maruina urban area gi lambi thong amasung sustainable transport network amok workna ba pandam da pakhakhibani project asi ki apun sempam dupa karo lising masatu khumbu oiraga apun lambi kilometer 51.23 oigadabani masi manungda han lambi pakthokpa amasung semjin bagi kilometer 33.73 aduga pumnau noba lambi oina 17.50 km sengakadabani project asi makhada achauba thong ahum aduga apikpa thong taruk loinana matik chaba drain footpath junction amadi road safety measure kaya amachu yagodabani project asi matamna sahi ani ga thamari oiraga maintenance tawbagi sahi manga am yagodabani haina phongdokhi AR da sathagi ambush chenaban haiba mari police na phakpa ngangkre Thasi tarukta ukhul diski manung sang khongda nifu suba Assam Rifles ambush chathaduna personnel ani hatkiba thodo dure chenaban haba tangkul fur ki mioi mari ngasi command force na phagat pangangkhre phagakhraba mari micham ni khudakta thadokadam haina tangkhul nangalong amasung tangkhul katamnau saklong na phongdokli Manipur Police ki ex ta thagalakhiba pawman hai intelligence pawma phangwadagi security force na ukhul District manung chabati eng kasom ditan amasung sikibung da ngasi chathakiba operation da mi uhum phagpangamle adubu tangkhun nagalong amasung tongan ba chi su singi market gi security force in phagbe mi mari sui haina phongdonarki aduga phabe mi mari adumak chu Pormpat police station da portura makhata ba process chathana bidang thangkre uyum pukta command force mi ni phagre irang hourakre Imphal East District manung chatba sagomang PS na konba uyumpo mamang lekai amasung nongsum nampak maya dagi miwe ani command security forces na phakre miwe ani phagbi paw phongbadai miam hoktona ngha irang thoklure police gi phongba paw aman hai ngasi angan ba pung ohung ga makhai rom taba daida command security forces chathagibo operation do uyumpo mamang lekai dagi sanasum iboncha sahini phu apokpa SBI ko ba miwe asi mahaki mayum dagi phagapang ngaukhibani Farbe mi edudagi AK-56 rifle ama .32 gi magazine yawa pistol amaga loinana AK-56 ki ka payaiba maru kuntere phangbangam ki hairi Pension PB naba education SK employees na khong changsengre mikham na mai paklaba sahi manga gi thawai purama mi singdi makhogi matam lokhra matungda pension piri sahi nifu hena thabak tawlaba government employees na thabak te potha matam dadi pension PB diba silaga na thu matungda PB naba
होनाबियु हाइना डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एस के हेड क्लार्क इंचार्ज थांजम कमलाना फोंदोखरे सेमिलोंगी ओन पोंगनाब मेडिसिनल प्लांट सेक्टर योखबिनसी लमदम असी सेमिलोन दा ओन मसक अमा पोंगनाब मेडिसिनल प्लांट सेक्टर योखपदा पुनमना थौदांग नमिना चाइना मणिपुर लेंगागी हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर के देवदत्त समना फोंदोखरे चुराचांदपुर दगी यामलबा खुजु खुलाई फागतखरे चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगान मफम अनिदा चथगिबा ऑपरेशन दा यामलबा खुजु खुलाई क्या फागतपा ngamle हाइरि पुलिस तगी फंगबा पाव मना हाइ ngasi anganba pung 8 tarakpa adwaida Churachandpur district ki Churachandpur PS na konba ke tanjangi umang amada kanman security forces na sathagiba operation da yamlaba khusu khulai sin phagatkhibani phagaleba khulai sing adudi magazine yawa AK rifle ama pistol ama single barrel gun ani country made pistol ani air gun ama RPG ammunition ama hand grenade ama IED manga explosive PK ama pampi ahum Motorola handset set mari Motorola charger ani bulletproof jacket mari aduga kapthokraba nongmai maru gi tukning nifu mari phangbang ki hairi nakalamor da district asimaki gothol gi khulgi umangda Manipur police chathagiba operation da magazine yawa incharge rifle sama local made single barrel ama local made hand grenade manga kapthokraba nongmai maru kun manga kapyariba maru mapan binocular ama 9mm की मैगजीन अनि बॉफेंग की हैंड सेट अहुंगा लोइना ना मिलिटरी गियर क्या अमजु फागपंगाखरे हाइरि एनबीए न मखान चतुना हातो पिखरबा नगा तोके इमु मनुगी मिवेसिंग उनाखरे मिनुंगसी हैत्रबा सागी लिसे चतपा कुकी सिंगला मिचम नगा तरुक फादोना मक्का कक्तोन हातो पिखरबा मिवेसिंगी मखान विलेज के मनुंग चना लैबा लैलोन वाइफाई दा हानगी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन चतुना इमु मनुगी अवाबदा सरुक याखरे कांपोपी डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चना लैबा लैलोन वाइफाई दा चतुना लैखिद्रब नगा तरुकी इमु मनुगी मिवेसिंग उनाखिबदुदा हानगी चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेन नगा तरुक हाटपदा चेंदाबा मिवेसिंग सोयना चेरक फंगनी हाइबिगी अचौबा थाजबा पिरंखिबगा लोइना मणिपुर की हजिक ओइरालिबा अकीबा फंगलाबा थौदोक वाथोकसिंगी मतांदा खानाने दुना मणिपुर की अपुनबा सक्तौ ngakpada पुन सरक यामिनसी हाइबिना चिंबा वफमजों फोंदोखि हाइरि युम मै थादोक पिखरबा लैमखोंग चिंगमांगी इमुंगसिंदा ट्रांसपोर्टर्स एंड डाइवर्स काउंसिल ना मतेंग पांखरे कुमजा 2023 की मे 3 तगी हौदना मणिपुर थोलिबि इरांग असि वारिसन पोरकपा ngamdana लैंगे चरकता नहोंगना अमुक था सिगी 13 युम मै थादोक पिखरबा लैमखोंग चिंगमांगी इमुंग तरुता ट्रांसपोर्ट एंड डाइवर्स काउंसिल ना सेल की मतेंग पांगदना अवाबदा सरुक याखरे ट्रांसपोर्टर अमदी ड्राइवर सिंगी खक्त नतना लमदम असिगी मियामना अवाबा थेंगरकपा मतमदा मतेंग पांग हाइबसी TDC की अचेतपा फिरेन हाइना काउंसिल असिगी प्रेसिडेंट हिजम रंजना फोंदोखरे स्टेट कैबिनेट स्टेट क्लाइमेट सेंटर लिंगबई अयाबा पीखरे चीफ मिनिस्टर युमना खेमचाना मयाई फंगिबा ngasi कैबिनेट मिफमना स्टेट असिदा स्टेट क्लाइमेट सेंटर लिंखतपदा अयाबा पीखरे चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी की कैबिनेट होंदा फंगिबा ngasi कैबिनेट मिफम अदुरा डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोसिटिको होम मिनिस्टर गोविदास कोंथोकजम आर्ट एंड कल्चर की मिनिस्टर खुराइजम लोकेन अमदी चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल याउना देंगा के मरुइबा ऑफिशियल क्याजु सरुक याखी बीजेपी लेंगांग इंग तप पोरप पामदे CPI पालिब लेंगांग असिन इंग तप पोरप पामदबा अमदी इंग तप पोरनब होनबदा मसक थोकप थोरांग मत पैखतबना लमदम असिद तंगदु लेक्ताबा अमचुंग इंग तप लेहन बंगमदबनी हैना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल के स्पोर्ट्स पर्सन RK अमुस्ताना फोंदोरली कातो साबल द निमित खरनी की ममांदा कुकी सिंग रैली लाक्तोना युम मै थादो लंबा थादो अदु CPI मणिपुर स्टेट काउंसिल ना येंसिलुबा मतोंग हिरम असिगी मतांग दंगासी इराबोय बाबंदा पाउ मिफम अमा पांथोकद वफम असि फोंदोखिबनी महांगना मखातान हाई रूल ऑफ लॉ की मखादा मियांगी पुंसियम दि लंथोंगा कदा बलेंगांग लोइसिंग सादा 95 ति मथौ तौद्रे लेंगांग लोइसिंग चेनद्रबसु याबा थबक मचा मसु खरदा माइ ओनसिनदोना लैरे थोकलिबा इरांग लोइसनबा अमदि लमदम असि कन्ननबु होनद्रे मियांगी मेकअप मिराव खोल मसाना अदुम लेपचाखिगनी हाइबेगिं फिबमदा लैरे निमित खरनी की ममांगदा कांतो साबलदा थोकिबा युमै थारमबगी थौलो अदु यामना गांगाय ओइ security force के अदुक चाव के मम लैना लैना इराब लामदना मफम अदुदा युम मै थारमबा सिंग यामना ngai मसिदा लेंगाक्तनी यामना वाहोरिबनी थोकनिंग बा थोकसनु security force ना कोई सरुक यारुनु हाइना लेंगान ऑर्डर पीबे मवंग मानसिलाले
मसी ओना तैनबदे युम मै चालिबा अदु कनगे हाइना चंगथिननबु होनबसिंग अदु ओनसिनना फू सैबा अमदि टियर गैस कापन जिंब चथरी मै थाइबा कांबुदा फ्रीदा अदुमक थानबगी ममी यामना चावना तारी मियामना ngang thapak thoram security force na chapchana paikhalu haibagi thawang lainga sinadabagi mami amatari tholiba thodo mayam asigi damo central lainga animakta akanma mongda condemn tawi tholiba wathok lanthok asigi damo assembly de special session na mafamduna members na apun bawari mama lawduna central lainga taksin bagi thabo paikhat pangasi phawba leite amaga tamthina hana ribesing asi karamane mita amukhana tholakani tambangam dabagi punsi mehingam de leiri masida natena mahi masin tambagi lambi lalolitik amadi semilongi findam na chimba hiram kya da sole hayeng kari ora kani habi wakhalon da thab amada tawbor ngamna da bi film amada lai haki manamaduna hayeng July 15 asida Manipur yang India gi tongan bi station ta Manipur kallu haba rally amachu set kani hagi pungja asi one di matang asida paulo sinjere khwaipuna po amuka hani kai khumda bu usari